अथ षष्ठोऽध्याय ध्यानम्। ओं नागाधीश्वरविष्टानां फणिफणौ तं स्वररत्नावलीभासोद्देहलतां दिवाकर्णिभं नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञानेश्वरभैरवां कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ओं ऋषिरुवाच इत्याकर्णे वचो देव्या सदूतो मर्षकपूरितः समाचष्टा समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्या मार्काण्ड्यासुरराटतत् सक्रोधप्राह दैत्यानां धीपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनासु तु सौसैन्य परिवारित तमानया बलदृष्ट्वं केशकर्षणविहवलां तत्परित्रणार्ध केचिद्यदि भोक्तिष्ठते परसहन्तव्यो मरोऽपि यक्षगन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाचः तेन ज्ञाप्यास्ततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचन वृत्तषष्ट्या सहस्राणामसुराणां दूतं ययौ। दृष्ट्वा त्वं ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चै प्रयाहितं मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत् प्रत्याद्भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बालान्ययामेष केशकर्षणविहवलां। देव्योवाच दैत्यश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसम्प्रदां बलान्नयेषि मामेवं तत् किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्ता स्वव्यधावता मसुरो धूम्रलोचन हुङ्कारेणैव तं भस्म साचाकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यं मसुराणां तथम्बिका बवर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वदै ततोद्धूतषट्कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसैन्यायं सिंहो देव्या स्वाहाननः काङ्क्षिद् करप्रहारेण दैत्यान्यासेन चापरन् आक्राम्ये चाधरेन्नांस सजगान् महासुरं केषाञ्चित् पाटयामास नखौ कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरंसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरस कृतस्तेन तथा परे पापौ च रुधिरं कोष्ट्यादन्येषां धृतकेशर क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मनः तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिनः श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहितं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोप दैत्याधिपति शुम्भो प्रस्फुरितधरा अज्ञापयामयाश्चतौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छतत् गत्वा च सामान्यतं लघु केशस्वा कृशवद्भावा यादिव संयुधो संशयो युधि तदा शेषायुधौ सर्वौ सुरैर्विनिहन्त्यताम्। तस्यां हतायां दृष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकम्। ओम् इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्यो शुम्भनिशुम्भसेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठमोऽध्यायः।